Vëllezër kishin folur më përpara për disa shëmbëtyra dhe Zoti na ka porositur që gjithmonë të jemi gati. Και διαβάσαμε το 24 και το 25 κεφάλαιο του Ματθαίου. Dhe lexuam te kapitulli 24 dhe 25 tek Mateu. Το 25 κεφάλαιο μετά από τα τάλαντα συνεχίζει ο Κύριος μας τι θα γίνει μετά. Είναι στο κατά Ματθαίο ΚΕ 25 κεφάλαιο από το 31 μέχρι το τέλος. Atëherë vëllezër jemi te kapitulli 25 tek Ungjilli sipas Mateut, nga rreshti 31 deri te rreshti i 46. Na to διαβάζουμε? Ναι, για διαβάστε. Predikimi profetik, jeta e përjetshme dhe mundimi i përjetshëm. Dhe kur të vi biri i njeriut në lavdinë e tij, bashkë me të gjithë engjëjt e shenjtë, atëherë do tulet mbi fronin e lavdisë së vet, dhe të gjithë kombet do të mblidhen para tij, dhe ai do të ndajë njëri nga tjetri ashtu si i ndan bariu delet nga cjept, dhe delet do t'i vërë në të djathtën e tij dhe cjept në të majtën. Atëherë mbreti do të thotë atyre që do të jenë në të djathtën e tij: "Ejeni të bekuar të Ati tim, merrni në trashëgim mbretërinë që u bë gati për ju që nga krijimi i botës, sepse pata uri dhe më dhatë për të ngrënë, pata eti dhe më dhatë për të pirë, isha i huaj dhe më pritët, isha i zhveshur dhe më veshët, isha i sëmur dhe ju më vizituat, isha në burg dhe erdhët tek unë." Atëherë të drejtë do t'i përgjigjen duke thënë: "Zot, kur të pam të uritur dhe të dham për të ngrënë, ose të etur dhe të dham për të pirë, dhe kur të pam të huaj dhe të pritëm ose të zhveshur dhe të veshëm, dhe kur të pam të lënguar ose në burg dhe erdhëm te ti." Dhe mbreti duke përgjigjur do të thotë: "Në të vërtetë po ju them, sa herë ja keni bërë këtë ndonjërit prej këtyre vëllezërve të mi më të vegjël, këtë ma bë dhe mua." Pastaj ai do të thotë dhe atyre që do jenë në të majtë: "Largoni nga unë, të mallkuar në zjarr të përjetshëm, të përgatitur për vdelljen dhe engjëjt e tij, sepse pata uri dhe nuk më dhat për të ngrënë, pata etje dhe nuk më dhat për të pirë. Isha i huaj dhe nuk më pritet, i zhveshur dhe nuk më veshët, i sëmur dhe në burg dhe nuk erdhët më shihni." Atëherë dhe ata do t'i përgjigjen duke thënë: "Zot, kur të pam të uritur ose të etur, ose të huaj ose të zhveshur, ose të lëngat, ose në burg dhe nuk të shërbyem." Atëherë ai do të përgjigjet atyre duke thënë: "Në të vërtetë ju them, sa herë nuk e keni bërë këtë ndonjërit prej këtyre më të vegjëlve, këtë nuk ma bët as dhe mua." Dhe ata do të shkojnë në mundim të përjetshëm dhe të drejtët në jetë e përjetshme. Amin. Δόξα στον Κύριο. Lavdi Zotit. Είχαμε πει αδερφοί μου σε προηγούμενα μαθήματα. Kishim thënë vëllezër tek mësimet e mëparshme Κάποιες παραβολές οι οποίες λέγανε ότι θα έρθει ο Κύριος στην ώρα που δεν το περιμένουμε. Kishim folur në disa shëmbëtyra që do vi Zoti në atë orë që askush nga ne nuk e pret. Γι' αυτό λέει να αγρυπνούμε, για θα έρθει σαν κλέφτης, θα έρθει, δεν έχει έρθει ακόμα. Për këtë arsye thotë që të rrim zgjuar, sepse do vi si ajduti natën, akoma nuk ka ardhur. Λέει και για τον πιστό και φρόνιμο δούλο, να είναι έτοιμος γιατί θα έρθει ο Κύριος. Ashtu se kurse thotë edhe te shëmbëtyra e shërbëtorëve, do vi Zoti. Prandaj duhet të rinë zgjuar. Και στις 5 μωρές παρθένες το ίδιο, περίμεναν γιατί θα έρθει ο Κύριος. Edhe te shëmbëtyra e 10 virgjëreshave të njëjtën gjë thotë, do vi, të rinë zgjuar sepse do vi Zoti. Και στα 10 τάλαντα που διαβάσαμε θα έρθει σαν άνθρωπος που είχε φύγει και επιστρέφει πίσω. Edhe te shëmbëtyra e 10 talentave do vi si njeri i cili la pasurit aty edhe do vi së shpejti. Εδώ τώρα στο 31 που διαβάζουμε είναι όταν έλθει. Δηλαδή θα έχει έρθει ο Κύριος και μετά θα γίνουν αυτά που περιγράφει παρακάτω. Nga rreshti 31 pra që lexuam, është një moment i cili Zoti ka ardhur dhe njerëzit domethënë do dalin përpara tij për të dhënë llogari. Βέβαια αυτό το γραφεί εδώ πέρα ο Λευκρόνος που θα πει τους ανθρώπους.
Këtu do jetë në fronin e lavdisë së tij, me të gjithë engjëjt dhe njerëzit do dalin përpara tij. Kombet. Δεν μας λέει σε ποια περίοδο θα γίνει αυτό που περιγράφει εδώ. Nuk na thot se në çfarë periudhe do të bëhet kjo që përshkruan këtu. Θα γίνει αφού και έρθει ο Κύριος, μετά δηλαδή. Por që do jetë mbasi Zoti të vijë dhe të na marrë lart në mbretërinë e qiellit. Στην Αποκάλυψη του Ιωάννη μας περιγράφει αυτό το γεγονός. Te zbulesat e Gjoni e përshkruan këtë moment. Που λέει ότι θα καθίσει στο θρόνο, το λευκό θρόνο, τον περιγράφει στο 21ο κεφάλαιο. Në fund tek zbulesa, atje ku thotë ku do bëhet gjyqi përfundimtar dhe do të jetë ulur në fronin e lavdisë së tij. Και θα έρθουν και θα έρθουν όλοι οι νεκροί μπροστά του. Dhe do vinë të gjithë të vdekurit përpara tij. Εδώ τώρα αυτό το γεγονός που περιγράφει δεν έχει σχέση με την Εκκλησία. Këto vargje që neve po lexojmë dhe lexuam përpara nuk kanë lidhje me kishën. Η Εκκλησία, όπως είπαμε, έχει σχέση με τα πιο πάνω. Kisha, siç thamë më përpara, ka lidhje me shëmbotyrat që folëm më lart. Να είναι έτοιμη, γιατί δεν ξέρει ποια ώρα έρχεται ο Κύριος. Kisha duhet të jetë gati sepse askush nuk e di orën se kur do vi Zoti. Μετά, όσοι πιστεύουμε στον Κύριο, δεν κρινόμαστε. Jo vetëm kaq, por të gjithë neve që besojmë te Krishti, nuk gjykohemi. Θέλω να το διαβάσουμε από μέσα αυτό το εδάφιο για να το καταλάβουμε. Dua që ta lexojmë nga brenda, domethënë te fjala e Perëndis këtë varg, që të dimë edhe ku e thot. Θα πάμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Do shkojmë tek Ungjilli sipas Gjonit. Στο 5 κεφάλαιο. Te kapitulli 5. Και λέει, θέλω να διαβάσετε το 24. 24. Atëherë lexojmë vëllezër tek Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 5, rreshti 24. Në të vërtetë po ju them, ai që dëgjon fjalën time dhe beson në atë që më ka dërguar, ka jetë të përjetshme dhe nuk vjen në gjyq, por ka kaluar nga vdekja në jetë. Εδώ λέει ότι αλήθεια σας λέγω. Këtu thot fjala e Zotit, në të vërtetë po ju them. Αυτός που ακούει το λόγο μου Ai që dëgjon fjalën time και πιστεύει σε αυτόν που με έστειλε dhe beson atë që më ka dërguar, έχει ζωή αιώνιο. ka jetë të përjetshme. Δεν θα την έχει αργότερα, από τώρα είναι η ζωή μέσα μας. Nuk është se do jetë më vonë jeta e përjetshme, tani është brenda nesh. Και σε κρίση δεν έρχεται. Dhe në gjyq nuk vjen, αλλά μετέβη εκ του θανάτου στη ζωή. por ka kaluar nga vdekja në jetë të përjetshme. Όποιος δηλαδή πιστεύει στο Κύριο, Πες το αδελφέ Αντώνη μία. όποιος πιστεύει στον Κύριό μας δεν κρίνεται, δεν θα κριθεί δηλαδή. Kush beson në Zotin ton nuk do të gjykohet, Έχει φύγει από το θάνατο και έχει πάει στη ζωή. por ka ikur nga vdekja dhe ka hyrë në jetë. Από την ώρα δηλαδή που ο πιστός βαπτίζεται και εξακολουθεί να μένει στο θέλημα του Κυρίου, Nga momenti që njeriu beson, pagzohet dhe qëndron në vullnetin e Perëndisë, αποκτήσει μέσα του συνέχεια τη ζωή την αιώνια, δεν τη χάνει πια. ai e ka gjithnjë jetën e përjetshme, nuk e humb më. Εκτός κι αν ο άνθρωπος πέσει στην αμαρτία. Vetëm nëse njeriu kthehet dhe bie në mëkat.
Το διάβασα αυτό το εδάφιο για να καταλάβουμε ότι στο κατά Ματθαίο που διαβάσαμε δεν έχει σχέση με μας. E lexuam këtë për të kuptuar se ajo që lexuam tek Mateu nuk ka të bëjë me ne. Στο κατά Ματθαίο έχει σχέση με μας. Η αρπαγή της εκκλησίας που είπαμε. Tek Mateu ka të bëjë me ne për rrëmbimin e kishës që tham. Ο πιστός και φρόνιμος Ζήρος πρέπει να είναι έτοιμος. Shërptori i mirë dhe besnik do të jetë gati. Οι παρθένες να είναι έτοιμες γιατί αλλιώς θα μείνουν κάτω. Të virgjërat të jenë gati, ndryshe do të mbeten poshtë. Και τα τάλαντα. Dhe talentat. Να εργαστούμε τα τάλαντα. Historia e talentave. Όλα αυτά είναι πριν όμως, όπως είπαμε. Πριν έρθει ο Κύριος. Αδελφέ, κάνε διακοπή και δεν σ' άκουσα καλά. Ναι, όλα αυτά είναι πριν έρθει ο Κύριος. Ναι. Të gjitha këto janë përpara se të vijë Zoti. Στο 31 το 25 Ματθαίου σήμερα διαβάσαμε ότι όταν θα έρθει ο Κύριος με τη δόξα του, Tek 31-shi, tek Mateu që lexuam tek 31-shi, tek kapitulli 25, lexuam se kur të vijë Zoti και όλοι οι Άγιοι Άγγελοι θα είναι μαζί του, dhe të gjithë të shenjtët që do të jenë me te, τότε θα κάτσει στο θρόνο της δόξας του. pes to, Θα καθίσει στο θρόνο της δόξας του. do të ulet në thronin e lavdisë së tij. Θα μαζευτούν μπροστά του όλα τα έθνη Do të dalin përpara tij të gjitha kombet και θα τα χωρίσει όπως χωρίζει ο τσομπάνης τα πρόβατα από τα ρήφια. dhe do t'i ndaje sikur se ndan çobani delet nga dhit. Αυτό το θρόνο τώρα θα τον δούμε στην Αποκάλυψη, να το διαβάσουμε. Këtë fron tani do ta shohim tek zbulesa, ta lexojmë. Και θα μας πει στο 20 κεφάλαιο Tek kapitulli 20. Tek zbulesa. και θα διαβάσετε από το 11 μέχρι το τέλος. Tek kapitulli 20 nga 11 deri në fund. Pastaj pash një fron të madh të bardhë që ulej mbi te, nga pranijtë të cilët ikë dheu dhe qielli, dhe nuk u gjet vend për ta. Dhe pash të vdekur të mëdhenj dhe të vegjël që rrinin në këmbë përpara Perëndisë, dhe librat u hapën. Dhe u hap një libër tjetër që është libri i jetës, dhe të vdekurit u gjykuan në bazë të gjërave të shkruara në libër, sipas veprave të tyre. Dhe deti dorëzoi të vdekurit që ishin në të, dhe vdekja dhe Hadesi dorëzuan të vdekurit që ishin në ta, dhe ata u gjykuan secili sipas veprave të veta. Pastaj vdekja dhe Hadesi u flakën në liqenin e zjarrt. Kjo është vdekja e dytë. Dhe nëse ndokush nuk u gjeti shkruar në librin e jetës, u flak në liqenin e zjarrt. Amin. Αυτό που διαβάσαμε τώρα στο Ματθαίο, εδώ μας το περιγράφει ο Ιωάννης ότι θα γίνει στο τέλος, αφού και περάσουν τα 1000 χρόνια. Atë që lexuam tek Mateu, na thot tani Gjoni tek zbulesa, ajo që do të ndodhet pas 1000 vjeçarit. Μας λέει ότι ο θρόνος θα είναι λευκός, Na thot se froni do të jetë i bardhë, θα φύγει από μπροστά του ο ουρανός και η γη, δεν θα ξαναβρεθούν αυτά, ο υλικός κόσμος δηλαδή θα εξαφανιστεί. përpara tij do të zhduket qielli dhe toka, domethënë e gjithë bota materiale nuk do të jetë më. Γιατί θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο ότι φτιάχνει νέο ουρανό και νέα γη. Sepse në kapitullin tjetër do të shohim këtu tek zbulesa se do të bëjë qiell të ri dhe tokë të re. Και τότε λέει θα είδε όλους τους νεκρούς, μικρούς και μεγάλους μπροστά στον Κύριο. Pastaj thot se i pa të gjithë të vdekurit, të mëdhenj dhe të vegjël përpara Zotit. Άλλο βιβλίο λέει ανοίχθηκε το οποίο είναι της ζωής.
Dhe një libër tjetër u hap që është libri i jetës. Εδώ θα μας πει ότι θα ανοιχτούν πολλά βιβλία. Këtu na thotë se do të hapen pra shumë libra. Γιατί μέσα σε αυτά τα βιβλία είναι γραμμένα όλα τα έργα των ανθρώπων. Sepse në këto libra janë të shkruajtura të gjitha veprat e njerëzve. Μάλιστα πριν λίγα χρόνια λέγανε πώς μπορεί να έχει καταγράψει όλα τα έργα όλων των ανθρώπων. Mundësisht disa thojnë se si mundet t'i ketë shkruar gjitha veprat e njerëzve në ato libra. Εδώ εμείς σήμερα με τα κομπιούτερ μπορούμε να καταγράφουμε τόσα πολλά. Këtu ne sot me kompjutrat që ka, domethënë, mund të shkruaj njeriu shumë gjëra. Λέτε ο Κύριος να μην έχει μνήμη. Mos vallë Zotin nuk ka memorie. Μια μικρή μνήμη από ένα κομπιούτερ και βλέπετε πόσα κρατάει μέσα. Një memorie të vogël që ka një kompjuter sot dhe sa mban në te. Ο Κύριος που έφτιαξε όλο το σύμπαν, λέτε να μην έχει μνήμη, να μην μπορεί να έχει καταγράψει όλα τα έχει καταγράψει. Zoti pra që ka krijuar gjithësinë, domethënë, nuk ka mundësi që t'i shënojë të gjitha gjërat. Të gjitha I shënon. Ξέρετε τι σβήνει μόνο. E dini se cilat shuan vetëm? Το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού από πάσης. Vetëm gjaku I Jezu Krishtit është ai që I shuan dhe I fal të gjitha mëkatet e njerëzve që kërkojnë të falje prej Tij. Αυτά τα έργα τα οποία τα έπλυνε ο Κύριος με το αίμα του σβήνουν, δεν υπάρχουν εκεί. Ato vepra pra që I ka larë Zoti me gjakun e Tij shuhen në librin e Perëndisë. Δεν μπορεί να ξαναβρει κανένας, τα έχει πετάξει ο Κύριος λέει στα βάθη της θάλασσας, δεν θα ξαναβρει κανένας. Nuk mund t'i gjejë kush me ato gabime dhe ato faje, sepse I ka hedhur në thellësitë e deteve. Και ανοίχτηκε και ένα άλλο βιβλίο τώρα που είναι της ζωής. Dhe u hap thotë edhe një libër tjetër që është libri I jetës. Όσοι τώρα ήταν γραμμένοι τα ονόματά τους σε αυτό το βιβλίο, Tani në këtë libër të gjithë emrat që janë të shkruar në te, αυτοί θα πάνε στα δεξιά που βλέπουμε στο Ματθαίο. ato do të shkojnë të ulen në të djathtën, atë që pam tek Mateu. Και όσοι δεν είναι γραμμένοι θα πάνε στα αριστερά. Dhe të gjithë sa nuk janë të shkruar në librin e jetës, do t'i vënë të majtën e Tij. Επαναλαμβάνω, εμείς δεν θα κριθούμε σε αυτή την κρίση. E përsëris për ne se ne nuk do të gjykohemi në atë gjyq. Σας το εξηγώ αυτό. Po ju a shpjegoj këtë. Είναι δυνατόν ο Κύριος να παντρευτεί την ύφη του A është mundur që Zoti të marrë nusën e Tij, να ζήσει 1000 χρόνια μαζί της të jetojë 1000 vjet me te, και μετά ξαναπεράσει νύχια. dhe pastaj ta kalojë nusën e Tij në gjyq? Όχι αδερφοί μου, εμείς διαβάσαμε το εδάφιο. Όποιος πιστεύει δεν κρίνεται. Jo, pra vëllezër, ne lexuam paragrafin që thotë se kush beson nuk gjykohet. Ενώ εδώ στο Μαθαίο που διαβάσαμε λέει κρίθηκαν. Εδώ στην Αποκάλυψη οι νεκροί κατά τα γεγραμμένα εν της βιβλίας. Këtu lexuam se këtu tek zbulesa që lexuam, të vdekurit thot u gjykuan sipas veprave të tyre. Κατά τα έργα. Ne, sipas veprave të tyre. Κατά τα έργα. Ενώ εμείς θα σωθούμε για ένα έργο. Ndërsa ne do të shpëtohemi nëpërmjet një vepre Του Θεού.
Δεν το άκουσα, αδελφέ, έκανε διακοπή. Θεού. Αυτό είναι το έργο του Θεού, να πιστεύετε σε εκείνο που ο Θεός απέστειλε. Kjo është vepra e Perëndis, veprat që bëjmë ne të besojmë në atë që ka dërguar Perëndia. Και εμείς πιστέψαμε ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Dhe ne besuam se Jezu Krishti është biri i Perëndis. Εδώ τώρα σε αυτή την κρίση, όπως διαβάσαμε στο Ματθαίο, θα χωρίσει τα πρόβατα από τα ερήφια. Tani në këtë gjyq, sikur lexuam tu tek Mateu, është thotë se do t'i ndajë delet nga dhitë. Και θα πέσει αυτούς που είναι στα δεξιά, στα πρόβατα. Dhe do t'i ndajë në të djathtë delet. Ελάτε οι ευλογημένοι του πατρός μου, την ετοιμασμένη σε εσάς βασιλεία από καταβολής κόσμου. Dhe do të thotë, e janë të bekuarit të Atit tim, merrini trashëgim për të rinë që u bë gati për ju, që nga krijimi i botës. Και λέει εδώ ποια είναι τα έργα του στα καλά. Dhe ju thot këtu se cilat janë veprat e tyre të mira. Πήρασε και μου δώσατε να φάω. Pata uri dhe më dha të ha. Διψασίσατε. Pata eti dhe më Διψασά dha, και με πλουτίσατε. pata eti dhe më dha të pi. Αδερφέ, κλείσει η κάμερα, αδερφέ. Ήμουνα ξένος και με φιλοξενήσατε. Isha i huaj dhe më mikpritët. Ήμουνα γυμνός και με ντύσατε. I zhveshur dhe më veshët. Ήμουνα ασθενής και με επισκεφθήκατε. Isha i sëmur dhe erdhët më vizituat. Και ήμουνα στη φυλακή και ήρθατε. Dhe isha në burg dhe erdhët tek unë. Θα πούνε οι δίκαιοι τώρα. Dhe do të thojnë tani të drejtët. Πότε σε είδαμε πεινώντα και θρέψαμε, διψώντα και ποτίσαμε. Kur të pam të uritur dhe të dham të hash, të etur dhe të dham të pish, Πότε σε είδαμε ξένο και φιλοξενήσαμε, γυμνό και ντύσαμε. kur të pam të huaj dhe të mikpritëm dhe të zhveshur dhe të veshëm, Πότε σε είδαμε άρρωστο ή στη φυλακή και ήρθαμε σε σένα. kur të pam të sëmur apo në burg dhe erdhëm tek ti. Και ο Κύριος θα πει, αφού κάνατε σε ένα τούτο τον αδερφό μου τον ελαχίστο, το κάνατε σε ένα. Dhe Zoti do të thotë derisa e bët këtë tek një vëlla më i vogli, këtë më bëhet mua. Ό,τι κάνουμε αδερφοί και προσφέρουμε σε οποιοδήποτε άνθρωπο υπηρεσία καλή είναι σαν να το κάνουμε στον Κύριο. Pra çdo vepër të mirë që mund të bëjmë tek çfarëdo njeriu që të jetë ai, është sikur t'ia bënim Zotit. Τότε θέλει πίπρος εξ αριστερών. Pastaj do t'ju drejtohet atyre që ka vënë në të majt. Υπάγεται η κατηραμένη στο πύρτο αιώνιο το ετοιμασμένο το διαβόλο και τους αγγέλους αυτού. Largohuni nga unë të mallkuar në zjarr të përjetshëm të përgatitur për djallin dhe për engjëjt e tij. Εδώ τώρα τους λέει καταραμένους Këtu i quan të mallkuar και τους λέει να πάνε με το διάβολο στο πύρτο αιώνιο. dhe ju thot të shkojnë me djallin, thot në zjarrin e përjetshëm. Το οποίο αυτό όμως δεν το ετοίμασε ο Κύριος για τον άνθρωπο. Ku këtë zjarr nuk e përgatitur Zoti, nuk e përgatiti për njerëzit. Ο Κύριος το είχε ετοιμάσει για τον διάβολο και τους αγγέλους του. Zoti këtë zjarr të përjetshëm e kishte përgatitur për djallin dhe për engjëjt e tij. Για μας έχει φτιάξει τον ουρανό. Për ne ka bërë qiellin. Για το διάβολο και τους αγγέλους του είχε φτιάξει την κόλαση. Kurse për djallin dhe për engjëjt kishte bërë ferrin. Έτσι μας το εξηγεί εδώ ο Κύριος μας. Kështu na shpjegon këtu Zoti jon. Όταν δηλαδή ο διάβολος αμάρτησε στο Θεό του είπε ότι θα πας, έφτιαξε την κόλαση για το διάβολο και τους αγγέλους του. Kur djalli mëkatoi përpara Perëndis, atëherë Perëndia përgatiti për të ferrin.
Και τους λέει για ποιο λόγο θα τους στείλει, για ποιο λόγο είναι καταραμένοι. Dhe u tregon arsyeën se për çfarë arsye do të jenë të mallkuar. Τα ανάποδα από αυτά που έκαναν οι δίκαιοι. Të kundërtat e atyre gjërave që bën të drejtët. Δίψασα και δεν με ποτίσατε, ξένος και δεν με φιλοξενήσατε. Pata uri dhe nuk më ushqyet, pata etje dhe s'më dha të pi. Γυμνός και δεν εντύσατε, ασθενής και δεν με φιλοξενήσατε. I zhveshur dhe nuk më veshet, i sëmur dhe nuk erdhet tek unë. Δεν με επισκεφθήκατε όταν ήμουν άρρωστος στη φυλακή. Kur isha në burg nuk më vizituat. Θα του πούνε πότε σε είδαμε. Dhe do t'i thojnë tot, kur të pam kështu? Αφού δεν το κάνατε σε ένα τούτον των ελαχίστων, ούτε σε μένα το κάνετε. Derisa nuk e bëhet për një prej këtyre më të vegjëlve, as tek unë nuk e bëhet. Και θέλουν σε επέλθει ούτε μεν εις κόλαση αιώνιον. Dhe do të hynë ato pra në therrin e përjetshëm, Οι δε δίκαιοι σε ζωή αιώνιον. kurse të drejtët në jetën e përjetshme. Εδώ τώρα, όπως είπαμε, δεν θα είναι η Εκκλησία. Sikur tham, këtu nuk do të jetë kisha. Ούτε οι Ισραηλίτες, οι πιστοί Ισραηλίτες είναι εδώ. Dhe as izraelitët besimtarë, do më thënë, nuk janë këtu. Γιατί και αυτοί ανήκουν στην ύμφη του Χριστού. Sepse edhe ato i përkasin nusës të Krishtit. Παραδείγματος χάρη, οι άντρες της Νινεβή Për shembull, burrat e Ninevis θα εγερθούν, λέει, εν τη κρίση. do të ngrihet, do të qohen thot në ditën e gjyqit. Δεν θα εγερθούν οι άντρες της Νινεβή στην αρπαγή της Εκκλησίας. Nuk do të ngrihen pra për në rrëmbimin e kishes Ninivesit, θα αρπαχτούν, θα εμφανιστούν στην κρίση αυτή. por do të paraqiten kur të bëhet gjyqi. Και αυτή θα είναι στα δεξιά. Dhe ato do të jenë në të djathtë. Γιατί έκαναν το θέλημα του Θεού, μετανοήσανε και κάνανε καλά έργα μετά από το κήρυγμα του Ιωνά. Sepse u penduan dhe bën vepra të mira pas predikimit që u predikoi Jona. Και η βασίλισσα του Νότου και αυτή θα σηκωθεί, λέει, στην κρίση. Edhe mbretëresha e jugut thot do të ngrihet edhe ajo në gjyq. Εδώ θέλω να προσέξουμε, δεν θα σηκωθούν στην πρώτη Ανάσταση, στην αρπαγή της Εκκλησίας. Këtu do të kemi parasysh se nuk do të ngrihen, nuk do të ringjallen në ringjalljen e parë të kishës. Θα εγερθούν, λέει, εν τη κρίση. Αυτή είναι η Ανάσταση κρίσεως. Por do të zgjohen, do më thënë, në ringjalljen për në gjyq. Κάποιοι λένε ότι εδώ σε αυτή την κρίση δεν θα σωθεί κανένας. Disa thojnë se në këtë gjyq nuk ka për të shpëtuar askush. Δηλαδή οι άνδρες της Νεβή που μετανόησαν θα χαθούν όλοι. Do më thënë, burrat e Ninives do të humbin të gjithë. Η βασίλισσα του Νότου που μας λέει ο Κύριος ότι και αυτή θα σηκωθεί και αυτή θα χαθεί. Mbretëresha e jugut, ku na thot Zoti se edhe ajo do të ngrihet, do më thënë edhe ajo do të humbas. Όχι, αδερφοί, δεν χάνονται αυτοί. Jo, pra vëllezër, nuk humbin këto. Απλά αυτοί οι άνθρωποι θα αναστηθούν στην κρίση και θα λάβουν μέρος στα δεξιά. Por thjesht ato do të ngrihen pra në ditën e gjyqit dhe do të vendosen në të djathtë. Αυτοί οι οποίοι έχουν λάβει μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας, Ato që kanë marrë pjesë në rrëmbimin e kishës είναι όσοι είχαν κάνει τη θυσία του αμνού από τον Άβελ,
Janë ato që kanë bërë flijimin e qengjit që nga Abeli. Έτσι μας λέει ο λόγος του Κυρίου. Μέχρι λέει από τον Άβελ το δίκαιο, λέει, μέχρι αυτή τη γενιά. Όλοι θα εγερθούν. Kështu na thot fjala e Zotit, nga Abeli i drejti deri μέχρι πότε είπες αδελφέ? Μέχρι τη γενιά του Χριστού. Deri në brezin e Krishtit. Pra nga Abeli i drejti deri në brezin e Krishtit, të gjithë ato do të zgjohen në ringjalljen përpara Zotit ditën e gjyqit. Και ενώ είχαν ακούσει αυτοί ότι ο Κύριος μας θεραπεύει, αυτοί δεν πήγαν να σωθούν. Ndërsa kishin dëgjuar se Zoti jon shëron, por nuk vajtën që të shërohen. Οι Φαρισαίοι λέει θέτησαν τη βουλή του Θεού και δεν βαπτίστηκαν. Farisejt thot e mohuan këshillën e Perëndisë dhe nuk u pagzuan. Ο λαός όμως λέει βαπτίστηκε. Kurse populli thot se u pagzuan. Οι Φαρισαίοι δεν πίστεψαν στη βουλή του Θεού, λέει, την απέρριψαν. Farisejt nuk i besuan pra këshillës të Zotit, e mohuan atë. Εδώ τώρα περιγράφει πώς θα χωρίσει τα πρόβατα από τα ερήφια. Këtu përshkruan pra se si do t'i ndaj delet nga dhit. Υπάρχουν και άλλα εδάφια μέσα στη Γραφή που αναφέρονται σε αυτή την εποχή. Ka dhe të tjerë paragrafe në shkrimin që flasin për këtë periudhë kohore. Ο Πέτρος λέει ότι θα φτιάξει μετά νέους ουρανούς και νέα γη. Pjetri thot se do të bëje pastaj qiell të ri dhe tokë të re. Και εκεί θα επικρατεί δικαιοσύνη, τελεία. Dhe atje do të jetë drejtësia e plot. Γιατί στον ουρανό δεν μπορεί να μπει η αμαρτία, το ψεύδος και η πονηρία. Sepse në qiell nuk mund të hyjë mëkati, gënjeshtra dhe dinakria. Εκεί θα μπει ό,τι είναι καθαρό. Atje do të hyjë vetëm ato gjëra që janë të pastra. Και θα πάνε οι δίκαιοι σε αιώνια ζωή. Dhe do të shkojnë të drejtët në jetë të përjetshme. Και οι άλλοι θα πάνε σε αιώνια απώλεια, αιώνια κόλαση. Dhe të tjerët do të shkojnë në ferrin e përjetshme. Το αιώνια, αδερφοί μου, δεν σημαίνει μια μικρή περίοδο, σημαίνει παντοτινά. Kur flasim për përjetësinë, nuk flasim për një periudhë kohore të shkurtër, por flasim për gjithmonë. Εδώ έχει την έννοια ότι οι άνθρωποι οι οποίοι θα φύγουν και θα πάνε στην κόλαση μαζί με τον διάβολο, δεν υπάρχει επιστροφή πλέον για αυτούς. Πάντοτε στους αιώνας των αιώνων, ποτέ δεν ξαναγυρίζουν πίσω. Këtu thotë se njerëzit që do të ikin pra, që nuk do t'i binden Perëndis, nuk do të ketë më kthim për ta. Do të jetë i përjetshëm dhe i përhershëm, domethënë, gjendja e tyre. Θα είναι τέλειος ο διαχωρισμός. Δεν ξανασυνδέονται πλέον πιστοί και άπιστοι. Ndarja këtu do të jetë një herë për gjithmonë, nuk do të bashkohen me ato që besojnë me ato që nuk besojnë. Τώρα, τι είναι αιώνια κόλαση ή αιώνια απώλεια? Tani, ç'është ferri i përjetshëm ose humbja e përjetshme? Η κόλαση, για να καταλάβουμε, είναι ένας χώρος. Për të kuptuar, ferri është një vend. Εκεί μέσα θα κλειστούν όλοι οι ασεβείς και τα δαιμόνια. Ku aty do të mblidhen të gjithë të padrejtët dhe demonet. Και ενώ σε όλο το υπόλοιπο σύμπαν θα είναι η παρουσία του Θεού, εκεί δεν θα είναι. Ndërsa në të gjithë gjithësinë do të jetë prania e Perëndisë, në atë vend nuk do të jetë. Εκεί πέρα θα είναι ο πόνος, η στεναχώρια, το κλάμα. Atje do të jetë dhimbja, mërzia, qarja. Ό,τι κάνει, εκεί θα είναι όλη η αμαρτία, όλα θα κλειστούν εκεί μέσα. Atje do të jetë i gjithë mëkati, pra aty do të mblidhen të gjitha. Για να μην ξαναμολυνθεί ο ουρανός πλέον. Që të mos infektohet më qielli.
Και αυτό θα είναι στους αιώνας των αιώνων, δεν ξαναγυρίζει πίσω. Dhe ajo do të jetë në jetë të jetëve, nuk do të kthehet më mbrapa. Αυτό που διαβάζουμε εδώ δεν είναι παραβολή, είναι τι θα κάνει ακριβώς ο Κύριος όταν θα έρθει. Kjo që lexuam këtu, nuk është një shëmbëltyr, por është ajo që do të bëjë Zoti kur të vijë. Γι' αυτό, αδελφοί μου, να ετοιμαστούμε όλοι να λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Εμείς δεν θα κριθούμε κατά τα έργα όπως αυτοί, αλλά κατά την πίστη μας. Për këtë arsye, të përgatitemi të gjithë që të marrin pjesë në rrëmbimin e kishës, sepse ne nuk do të gjykohemi sikur të tjerët, por sipas besimit tonë do të kalojmë në jetën e përjetshme. Γι' αυτό, αδελφοί μου, να ετοιμαστούμε να μην βρεθούμε σε αυτή τη θέση. Prandaj të përgatitemi që të mos gjendemi në një pozicion të keq. Όσοι δεν λάβουν μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας θα σηκωθούν εδώ στην κρίση. Të gjitha ato që nuk do të marrin pjesë në rrëmbimin e kishës, do të ngrihen këtu në këtë gjyqin. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι θα ζήσουν και μάλλον δεν ανασταίνονται, αλλά ανασταίνονται μόνο οι πιστοί στην πρώτη Ανάσταση. Ato që ringjallen në ringjalljen e parë, do të ringjallen vetëm ato që besojnë. Η πρώτη Ανάσταση είναι η Ανάσταση των δικαίων. Ringjallja e parë është ringjallja të drejtërve. Όποιος έχει λάβει μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας, αυτός δεν κρίνεται πια. Kush ka marrë pjesë në rrëmbimin e kishës, nuk gjykohet më. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μας βρήκε και θέλει να μας πάρει κοντά του στην πρώτη Ανάσταση. Dhe falenderojmë Zotin që na gjeti dhe don të na marrë në ringjalljen e parë. Αμήν. Amin. Έχω κι άλλα βέβαια να πω πάνω σε αυτό, αλλά σημασία έχει να καταλάβουμε το γενικό νόημα. Kam edhe të tjera të them mbi këtë temë, por rëndësi ka të kuptojmë kuptimin. Απλά κάνουμε μια περίληψη. Thjesht bëjmë një përmbledhje. Όλοι οι πιστοί που θα λάβουν μέρος στην πρώτη Ανάσταση, Të gjithë besimtarët që do të marrin pjesë në ringjalljen e parë, ό,τι ανασταίνεται δεν κρίνεται, δεν θα ξαναβρεθεί εδώ. pra gjithçka që ringjallet nuk gjykohet më. Εδώ θα βρεθούν άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρανε, Por këtu që lexuam do të gjenden njerëz të cilët nuk ditën, οι άλλοι ξέρανε λίγο, apo disa prej tyre dinin pak, άλλοι ξέρανε λίγο περισσότερα, të tjerë mbas edhe pak më shumë, όμως δεν έχει σημασία πόσα ξέρουμε, por nuk ka rëndësi përfundimisht se sa dim. έχει σημασία ποιοι θα είναι εδώ. Rëndësi ka se kush do të jenë këtu. Αυτοί που είναι στον νόμο του Μωυσέως είναι και αυτοί μέσα, Ato στην αρπαγή της Εκκλησίας. që janë në ligjin e Mojsiut, janë edhe ato në rrëmbimin e kishës. Γιατί οι πρεσβύτεροι αρχίζουν από τον Άβελ. Sepse pleqt vazhdojnë nga Abeli. Βλέπουμε τους 24 πρεσβυτέρους στον ουρανό. Shohim 24 pleqt pra në qiell. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, διαπίστεως έλαβαν καλή μαρτυρία οι πρεσβύτεροι, και αρχίζει από τον Άβελ. Dhe për këtë arsye thot apostulli Paul se nëpërmjet besimit morën dëshminë e mirë pleqt, thot, të cilët vazhdojnë nga i drejti Abel. Γι' αυτό εμείς να είμαστε έτοιμοι να λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας και να μην βρεθούμε εδώ σε αυτό το θρόνο της κρίσεως. Për këtë arsye dhe ne të jemi gati që të marrim pjesë në rrëmbimin e kishës, që të mos gjendemi një ditë në gjyq përpara fronit të Perëndisë. Γιατί εδώ θα κριθούν κατά τα έργα τους, όχι κατά την πίστη στον Ιησού Χριστό. Sepse këtu do të gjykohen sipas veprave të tyre dhe jo sipas besimit në Jezu Krishtin. Δηλαδή οι του νόμου του Μωυσέως σωθήκανε γιατί είχαν το αίμα στις παραστάτες όταν πέρασε ο άγγελος την ημέρα της καταστροφής.
Ato të ligjit të Mojsiut u shpëtuan sepse kishin gjakun të vënë në shtalkat e portës kur kaloi engjëlli shkatërrues. Το ίδιο θα δείτε και σε όλους τους Αγίους Παλαιάς Διαθήκης. Të njëjtën gjë do të shihni edhe tek të gjithë të shenjtit e Dhjatës të Vjetër. Όλοι αυτοί ανήκουν στην νύμφη. Të gjithë ato i përkasin Nusës. Γιατί όπως είπαμε αρχίζει από τον Άβελ και έφτασε μέχρι όλους τους Αγίους Παλαιάς Διαθήκης, ήταν μέσα στους πρεσβυτέρους. Sepse sikur tham, vazhdon nga Abeli dhe janë të gjithë të Dhjatës të Vjetër, pra pleqët, deri në brezin e Krishtit. Και είμαστε και εμείς οι νύμφοι. Dhe jemi edhe ne, pra nusja. Θα είναι μέσα και αυτοί οι οποίοι θα αντισταθούν στον Αντίχριστο. Gjithashtu, këtu do të jenë edhe ato të cilët do t'i kundërshtojnë Antikrishtit. Οι υπόλοιποι τώρα όσοι θα ζήσουν πάνω στη γη, αυτοί θα βασιλέψουν με τον Κύριο τα 1000 χρόνια. Οι υπόλοιποι ποιοι? Οι υπόλοιποι, λέω, οι πιστοί οι οποίοι θα είναι πάνω στη γη, Ναι. δεν θα προλάβουν, δεν θα πεθάνουν όπως πεθάναμε εμείς, αλλά θα τους μαζέψουν άγγελοι και θα ζήσουν με τον Κύριο 1000 χρόνια. Sështa. Kurse pjesa tjetër, pra pas shërbimit të kishës, të cilët nuk do t'i bindën Antikrishtit, do t'i vinë engjëjt dhe do t'i mbledhin, është mbledhja e engjëjve, pra, dhe t'i marrin në mbretërinë e qiejve. Μετά τα 1000 χρόνια θα γίνει αυτό εδώ το οποίο διαβάσαμε, η Dhe κρίση. pas 1000 vjetësh do të bëhet ajo që lexuam, pra, gjyqi. Προσέχτε όμως τώρα, θα μας πει ότι όποιος έλαβε μέρος στην πρώτη Ανάσταση, Dhe do të na thotë tani se kush ka marrë pjesë në ringjalljen e parë, θα το διαβάσετε, είναι 20 κεφάλαιο στην Αποκάλυψη. është kapitulli 20 i zbulesës. Διαβάστε από το 4 εδάφιο 20 μέχρι το 7. Από το 4ο έως πού? 20 κεφάλαιο, 4ο εδάφιο έως 7. Ναι. Pra lexojmë 4-shin, 5-ën dhe 6-ën toni tek kapitulli 20. Dhe pa shkronë dhe ata ulën mbi to, dhe atyre ju dha pushtet që të gjykojnë, dhe pa shpirtrat e atyre që u ishin prerë kokat për dëshminë e Jezusit dhe për fjalën e Perëndisë, dhe të cilët nuk e kishin adhuruar bishën, dhe as figurën e saj, dhe nuk kishin marrë damkën mbi ballin e tyre dhe në duart e tyre. Këta u kthyen në jetë, e mbretëruan me Krishtin për 1000 vjet. Por të vdekurit e tjerë nuk u kthyen në jetë derisa të mbushin 1000 vjet. Kjo është ringjallja e parë. I lumë dhe i shenjtë është ai që ka pjesë në ringjalljen e parë. Mbi ata vdekja e dytë nuk ka pushtet, por ata do të jenë pritërinj të Perëndisë dhe të Krishtit dhe do të mbretërojnë me të 1000 vjet. Amin. Διαβάσαμε και το 6, έτσι. Ναι, ναι, αδερφέ. Ωραία. Αυτοί λοιπόν τώρα, οι οποίοι έλαβαν μέρος στην πρώτη Ανάσταση, ο θάνατος ο δεύτερος δεν έχει εξουσία. Ato që morën pjesë pra në ringjalljen e parë, vdekja nuk ka pushtet mbi ta. Και είπαμε ότι ο θάνατος ο δεύτερος είναι εκεί που είναι ο διάβολος. Αδελφέ, έκανε διακοπή, πες το άλλη μία. Ναι, δεύτερος θάνατος είναι να πάνε οι άνθρωποι εκεί που είναι ο διάβολος, στην απώλεια. Vdekja e dytë është kur shkojnë njerëzit atje ku është vdekja, pra tek djalli. Amin. Edhe se doja të bëja një pyetje kushtimisht për temën që do t'i foli sot në vajnë për punën e gjykimit të kishës. Dhe kam lexuar një varg te letra e parë e Pietrit, kapitulli 4, vargu 17-18. Me të si mund ta ndërthurim domethënë në lidhje me temën që vllai i shpjegoi sot. Është vargu thotë sepse erdhi koha që të filloj gjyqi nga shtëpia e Perëndisë
Dhe nëse fillon më përpara gane, cili do të jetë fundi atyre që nuk I binden Ungjillit të Perëndisë. Dhe nëse I drejti me zi shpëton, ku do të duket I padesi dhe mëkatari? Do të na kanë një lidhje me temën që të vajta që kisha nuk do të shkojnë në gjykim, domethënë. Edhe në një farë mënyrë unë besoj sepse edhe ato që lexuam e mbështesin këtë, domethënë që Gjoni që lexuam te Gjoni, aleluja, te Ungjilli I Gjonit 5:24 thotë që ata që besojnë në Krishtin edhe në fjalën e Tij do të shkojnë nga vdekja në jetë. Po ky vargu këta çfarë lidhje ka me temën që u trajtua sot? Cilin ku thati ke Pjetër 1 ku tha vlla dashur? Kapitulli 4 vlla, te 1 Pjetri, rreshti 17. Adelfa doni έχει να κάνει με το θέμα που είπατε απόψε, αδελφέ. Με το θέμα ότι η Εκκλησία του Χριστού δεν κρίνεται. Λέει στη πρώτη του Πέτρο, την επιστολή του 4ο κεφάλαιο, το 17 εδάφιο. Ήρθε ο καιρός, λέει, για να ξεκινήσει η κρίση από το ήχο του Θεού. Λέει ο Πέτρος. Θα το διαβάσουμε πες, μας το εξηγεί αυτό στην Κορινθίους επιστολή. Στην Κορινθίους πού? Στο 11 κεφάλαιο. Στην πρώτη? Πρώτη επιστολή Κορινθίους, 11 κεφάλαιο. Do ta japë shpjegimin thot tek letra e parë e Korintasve në kapitullin 11. Arben, vlla. Και να διαβάσετε από το εδάφιο 28 έως το 33. Tek 28 deri tek 33, thot, ta lexosh. Ta lexojmë. Από το 28 μέχρι το 33, αδελφέ. Ναι. Lexoje tani. Por secili të shqyrtoj vetveten dhe kështu të haj nga buka dhe të pi nga kupa, sepse ai që ha dhe pi padensisht, ha dhe pi një dënim për veten e tij, sepse nuk e dallon trupin e Zotit. Për këtë arsye kanë mesio shumë të dobët, të sëmurë dhe shumë vdesin, sepse po të shqyrtojmë veten, nuk do të gjykoheshim, por kur gjykohemi ndreqemi nga Zoti, që të mos dënohemi bashkë me botën. Amin. Εδώ μας λέει ότι όταν κάποιος τρώει και πίνει το σώμα και το αίμα του Κυρίου ανάξια, καλώς είναι. Këtu na thot se nëse dikush han dhe pin pa denjësisht trupin dhe gjakun e Krishtit, gjykohet. Και μας εξηγεί τι σημαίνει αυτό. Εάν διεκρίναμε τον εαυτό μας, δηλαδή καταλαβαίναμε ότι αυτό που κάνουμε είναι πολύ σοβαρή παράβαση. Dhe na shpjegon tek 31 thot se po të shqyrtonim veten tonë nuk do të gjykoheshim. Δεν θα κρινόμαστε. Ναι. Η κρίση όμως εδώ πέρα δεν είναι η αιώνια κρίση που πάμε στην κόλαση. Por ky gjykim këtu nuk është gjykimi I përjetshëm që të çon në ferr. Είναι κρίση που αρρωσταίνει ο άνθρωπος και μπορεί να φτάσει και στο θάνατο, να πεθάνει το σώμα του. Është gjykim I cili njeriu mund të sëmurët dhe njeriu mund edhe të vdesë, domethënë, mund të. Και λέει εδώ, όταν τώρα μας κρίνει ο Θεός, δηλαδή επιτρέπει μια ασθένεια σοβαρή, μια κρίση πάνω μας, Dhe thot këtu se kur na gjykon Perëndia, pra duke lejuar një smundllëk në trupin ton, μας παιδεύει ο Κύριος για να μην κατακριθούμε με τον κόσμο. na stërvit Zoti që të mos gjykohemi bashkë me botën. Γι' αυτό λέει η κρίση άρχισε από τον οίκο του Κυρίου. Αρχίζει δηλαδή από τώρα από τους χριστιανούς. Për këtë arsye thot se gjykimi vazhdon nga shtëpia e Perëndisë, pra vazhdon që nga tani, që tani domethënë me këtë paragrafe që lexua, nga kisha e Perëndisë. Για να μας σώσει λοιπόν ο Κύριος επιτρέπει μια κρίση πάνω μας. Pra që të na shpëtojë Zoti, lejon një dënim mbi ne, një gjykim. Δεν λέει στον Πέτρο ότι οι χριστιανοί θα πάνε στην κρίση να κριθούν, αλλά αρχίζει από εδώ η κρίση.
Nuk thot ke Pietri pra se të krishterët do të shkojnë të gjykohen përpara Krishtit, por nga aty thot se vazhdon gjykimi. Γιατί αν αυτή η κρίση που λέει εκεί ο Πέτρος ήταν η αιώνια κρίση, δεν θα λέγει ότι άρχισε η κρίση. Se po t'ishte ky tek Pietri gjyqi i përjetshëm, domethënë, nuk do të thotë se nga këtu fillojnë, se është fillimi pra. Είναι τωρινή κρίση που αρρωσταίνει το σώμα, μήπως και σώσει την ψυχή του ο Κύριος. Pra është gjykimi i tanishëm për këtë, në mënyrë që të sëmuret trupi, se mos vallë të shpëtoj shpirti. Amin.